Bijeli most, poznatiji kao most ljubavi, nalazi se u Vranju, na Vranjskoj reci u ulici 9 Jugovića. Podignut je 1844. godine. Ovaj most je simbol Vranja zbog čega se nalazi na grbu grada. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Legenda kaže da je most podigla majka Turkinje Ajše u spomen nesrećne ljubavi svoje ćerke i srpskog pastira Stojana. Po rođenju ćerke Ajše, Selim Begu su proročice rekle da će se ona zaljubiti u Srbina. Selim Beg je pokušao na sve načine da spreči proročanstvo, ali bez uspeha. Zatekavši Stojana i Ajšu zagrljene kraj reke, Selim Beg je pokušao da ga ubije. Međutim, usmrtio je sopstvenu ćerku koja je svojim telom zaštitila Stojana. Nakon toga, Stojan je sopstvenim nožem oduzeo sebi život. Postoji nekoliko verzija ove legende, ali su sve vezane za nesrećnu ljubav dvoje mladih. Na mostu je postavljena ploča, takozvani tarih, na kojoj na turskom jeziku stoji natpis: "Proklet neka je onaj koji rastavi što ljubav sastavi." Iako je Beli most simbol grada Vranja, iako je relativno skoro obnovljen, danas se nalazi u dosta lošem stanju. Potpuno je prekriven grafitima, a prilaz mostu deluje neuredno i zapušteno. Takođe, ne postoji ni info tabla. Ukoliko se prethodno niste informisali o mostu i njegovoj legendi, na samom mostu ne možete doći ni do kakvih informacija. Nadajmo se da će nadležni u Vranju uskoro posvetiti više pažnje simbolu svoga grada, mostu ljubavi.